Yambu cyane abadukurikiranye abafana bacu tubahaye yambu cyane, abakuru ku batoya, abagore, abasore n'inkumi mwese tubahaye yambu. Turamutsa abatuye ku migabane yose igize isi itandukanye, turaramutsa abari mu gihugu cyacu cya gakondo cyatubyaye, ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ubundi dukomeza no kubaha mpore ku byo mugenda muhura nabyo, dutanze mpore kandi ngo mukomere. Nyuma y'ibi hari ibyiza Imana iri kudutegurira. Uyu munsi twagarutse kandi mu shusho nshya n'umutumirwa wacu. Hari ikiganiro twaherutse gukorana nawe, abafana bacu bakomeza kutubwira ngo uyu mutumirwa nyabuna muzomutuzanire, none twasubiyegayo kumushaka ntitubana. Murebe ahantu atuye ni kure cyane, ariko kandi twasubiye kumuzana kugira ngo asubire agire icyo abagezaho. N'ubundi dukomeza kubakangurira abatarakora subscribe muyikore. Ariko iki kiganiro tugiye gukora kiraza guca ku macana abiri, kiraca kuri Mandela na Nyabizunga, kicongere gice kuri Kongosha, akaba ari y'umuvandimwe. Ubwo muraza kukirebera kuri ayo macano yombi, niho mugisanga. Rero turakwiyegereje, ni kaze cyane hano mwacu ngo wegere kugira ngo dukomezanye. Rero reka tumuha akanya abanze yipresente imbere y'abantu kugira ngo bamubone banamumenye, kandi abataramubona bamumenye. Nitumara dukomeza ibiganiro byacu. Sawa, urakoze. Sawa, murakoze. Twishimiye kwisanga hano kuri Mandela and Nyabizunga Family TV. Njyewe si ubwa mbere cyangwa se si ubwa kabiri, si n'ubwa nyuma, tuzongera tugaruke. Turakomeje. Twishimiye kwisanga hano. Njyewe nitwa Byishimo Felix, nkorera ikinyamakuru cya CNTR Kongosha. Ndi umunyaminembwe, ndi umunyamurenge, nagira ngo ibyo birahagije cyane. Murakoze rero kuduha ikaze, natwe tubahaye ikaze. Sawa, arakoze. Natwe ni kaza, duhaye ikaze nawe giwiwe. Natwe turayiguhaye iwacu ngo wegere. Abanyaminembwe turabaramukije. Nanje ga ndi umunyaminembwe. Ayiwe, abatanzi ga ndi umunyakiziba muri Nyarujuka. Ni ukuvuga ngo abantu baza bambarira hariya. Bubembe, washatswe Bubembe, iwanyu ni Bubembe. Ndi umunyakiziba. Ikiziba cyo kwa Rusingizwa nimba ari Bitebetebe ari we represent, ndagira ngo Mitonde nimba ari represent. Iwacu hakaba muri Nyarujuka, hari munsi y'irango gucyuva mu Rudabagiza. Uriya nawe mwarahabaye? Ni iwacu ga niho namenyeye ubwenge. Ndaramutsa abanyakiziba bose n'abanyarujuka n'abanyarudabagiza, ariko hanze bakeya kuko nari kiri mu cyangwa wavukiye mu nzira. Ndahazi, narahakuriye, niho mbese mu bwana bwanje, ariko cyane nari nkiri muto. Abantu navuye batanzi, hanze bakeya, ariko abandi ntibanza. Ariko ndabaramukije muri abe wacu kumuhana, twakuriyemo ahantu heza cyane. Sawa, uyu munsi ntabwo turi butinde mu magambo kuko mutora mubizi, mwanza ntinda muri introduction. Mbese muza mubibona muranyihanganira ningaho ngira amagambo menshi. Nta kibazo, introduction isobanuye conclusion. Ako gatabahaye karibu mwobikurikirana se gute. Uyu munsi tuzanywe n'inkuru y'akababaro. Ntabwo ari mumenyereye ko nseka ngakora utujeste gutya abantu bakatwishimira, ariko uyu munsi twaje n'inkuru y'akababaro y'umuvandimwe wacu cyangwa se umubyeyi wacu. By'ukuri byaratubabaje kubura umuntu ugifite iterambere. Nikako navuga ni umubyeyi kuri twebwe, ariko kandi mu bwoko yari akiri umuntu mutoya, yarakivamo yari umuntu mugari. Mbese uba afite mu iterambere, uzokora ibikorwa byinshi akageza ku bwoko, imiryango. Ariko twababajwe n'urupfu rwe ruherutse kuba, urupfu rubabaje rutunguranye. Rurababaje pe ku munyamurenge wese cyangwa se umuntu wese wambaye umubiri, urupfu rubabaje. Rero umuvandimwe yarahabaye, kandi ni ukuri abantu bakomeje kwibaza, se uriya muntu yapfuye gute? Kuvuga ngo umuntu asohoke mu rugo ngo arabuze. Noneho igihe kigeze n'igihe cy'ishingura, ciwe umunsi wo gushingura. Abantu barategereza, hari abari bagiye ku irimbi, hari abari basigaye muhira batarabonye akanya, ariko baha umwanya wo kugira ngo bakurikirane abagiye ku irimbi, kugira ngo barebe imihango yose uko iri bugende. Ariko nanone biza kugenda nabi,
araza dusobanurire atubwire ni umuntu wahibereye, ni umuntu wageze ku bitaro, ni umuntu wagiye ku irimbi, mbese buri kimwe cyose cyabaye muri iriya mihango y'uriya muvandimwe aze kutugezaho kandi agavuge n'amazina yiwe kugira ngo njyewe ntabwo namuvuga niko bimeze mbivuze mba mwubahutse ariko kwa heshima ziwe reka iwe amutubwira tubwire n'amazina yiwe ubwo ga natsinze ndimubwire ngo natinye kuvuga natsinze ni data bukwe ni Muyomba ni nyirarume ni marume ntabwo namuvuga mu izina kirazira. Murakoze cyane. Ndibaza ko kutavuga amazina yiwe nkuko yari abisobanuye ni nyirarume cyangwa se ni sebukwe, ariko twese ni Muyomba batubona kuri no televiziyo cyangwa se muri no kanisa twagize ga family, murumva ko ari Nyabizunga Family TV, haje aka family naje ndumufamiliye cyane, ukuvuga ngo ni mushiki wanje ni muramu wanje ni mukamurumuna wanje. Ndakeneye isobanuro muzandike muri commentaire nabyo kandi ni muramu wanje ni mushiki wanje giti neza mushiki wanje agaso akaba muramu wanje ariko ibintu biragoye ariko ni musaza wanje reka tugendera aho ngaho aho none twe kuvuga ku nkuru ijanye na ba Muyomba turavuga tugeririya ko ba Muyomba nyine tuzoba muramu wanje ni uzobera muramu wanje hata nakari kanyuzeho kubera ko jewe ndi proud yuko ndo umusita nawe ni umusita cyane. Noneho rero uko yaratsinze cyangwa se yaravuze ni inkuru y'akababaro nk'uko yarabidusobanuriye. Murakoze cyane. Mbere turabanza tubabwire nk'uko yarabitubwiye. Ikiganiro kiraca kuri channel zombi, kuri Mandela Nyabizunga Family TV no kuri CNT yarakongosha, kuko umuntu witavye Imana cyangwa se umuntu twabuze tumubiyeho twembi n'abandi tumushamikiyeho ni umunyamurenge, avukana n'abanyamurenge akongera twebwe akavuka no mu muryango wacu cyangwa se twebwe tukavuka mu muryango wabo kuko yari Muyomba. Ni umusore witwa Rubyutsa Nania. Nkuko mwabibonye mu minsi yashize tubanje guha ba Muyomba mpore, duhaye mpore ubwoko bw'abanyamurenge kubura umujambere, duhaye mpore ba Muyomba babuze umuntu wabo cyangwa se umuvandimwe, duhaye mpore umuryango w'abahiga wabuze umukwe wabo, duhaye mpore abaturanyi ba Gidurayi, duhaye mpore abaturanyi b'akarere ka Mibunda, abantu bose yarashamikiyeho n'umuryango mugari w'abanyamurenge mwihangane. Iyi nkuru iragoye kuyivugaho ariko kandi kubera ko ariko bimeze kugira ngo dukure abantu mu rujijo niyo mpamvu tugiye kuyivugaho. Tivyari ngombwa ko tuyivugaho kubera kuko umuvandimwe wawe kurya bagoye uzubura uhera naho urangiriza, ariko kubera kuko abantu bagiye baja mu rujijo benshi, bamwe bakatubwira ngo byagenze gute, mutubwire uko byagenze, tukabura uko tubabwira amakuru. Hariho nk'imbuga nyinshi bagiye babivuga, nareba ibintu babavuga kandi jewe mpibereye bakavuga ibinyuranye n'ibyo turimo, bakabesha abantu bakabivuga gutandukanye. Fulani yaragonzwe, Fulani Ruzutsa yishwe n'abantu, harimo abanyamurenge, yaragambaniwe. Wabireba nono twako tubisoma nko mu matelefone kandi uri muri mochari, wabireba ukavuga se ko nta mwanya mfite cyangwa se ko nta mutima mfite wo kwandika kuri ino nkuru kuko nari ndi mu gahinda umuntu ubabaye kubera kubura nyokorome, ntabwo ari ibintu bizoroshe. Rero reka tube nk'abayisobanurira ahubwo dukura abantu mu rujijo. Hari ibyo abantu bagiye bibaza bakabura ibisubizo, hari n'abanyamuryango batageze hariya, hari byinshi batahabonye cyangwa se batahumvishije. Impamvu mvuze gutyo mushobora kuyibazaho birebire, nuko twebwe twabaye muri mochari tuje gufata umurambo, nitwe twatindije abantu hari arangata kuhagera, ariko kandi natwe si impamvu yacu, ni impamvu yuko hagiye haba impinduka. Rubyutsa rero yitavye Imana, nimwumva dukomeje kuvuga amazina yiwe atagihari so kumwubahuka, ariko no kugira ngo mwumve uwo twatuvuga uwo ari we. Kandi yari Muyomba, turamwubashe n'ubu agaciro ke turazirikana. Akarusho ganje twarabanye tukiri abana batoya, twarabanye mu Mibunda kwitara, avuga mu Mibunda kwitara. Papa we yitwa Nania Gisosi, no kuvuga ngo ni umuhinda, yarashatse mu bahiga, basebukwe n'abahiga, turabihanganishije nabo. Rero uko byagenze kuko umuvandimwe yarabajije kugira ngo ni ukuvuga ngo iwe ashobora kubaza amakuru narayamubwiye kuko ni umunyamuryango twicaye, ariko kandi
yashatse kugira ngo dukure abantu mu rujijo cyangwa se tubwire abantu amakuru iwe muri barayazi ariko yashatse ngo tuyavuge twe twahibereye. Yagiye mu kazi bisanzwe yakora Kinyozi, aja mu kazi bisanzwe yakoreraga ahantu hariya haje za bypass hitwa ngo ni sinza ngo Kimbo, amazina y'ino jaza ngora Kimbo, niho yakoreraga Kinyozi, agakorana n'abanyakenya, agakorana n'abarundi, agakorana n'umunyamurenge umwe, niwe bakoranaga. Kinyozi yabo nukuvuga ngo ni nka company, ni Kinyozi nini ifite amabranche, ifite abakora muri salo, mu masaro, hakaba abakora dread, hakaba bogosha, hakaba basuka. Urumva kuko ni ka company nini nikoresha abantu benshi, baratubwiye ngo abakozi bashobora kuba bageze 27 kuko abo twari kumwe hariya muri mocha ari bonyine bageze muri 20. Aja mu kazi bisanzwe kuko asanzwe aja mu kazi n'ahantu yarakoreye imyaka 6. Nta kazi yaramaze mu myaka 6, urumva n'ahantu yaramenyereye, n'abaraho abahantura aho ngaho bose bari bamuzi baziranye, ndetse hari ukuntu ushaka kuba sociale ukamenyekana no kuba ari hakurya y'umuhanda, abantu bose naho arira wenda mu kazi bakamumenya, bene wa muntu uvuga ngo aragenda rye gusaze kwishura nimugoroba atashe, kuko nta kibazo bamufiteho babaza aho bamusanga, mu muntu bari bamenyereye. Aja turihutisha ino nkuru kugira ngo ntize kuramirana, hari bimwe tugenda dusimba n'ibindi tugenda tuvuga twihuse, ariko ikigenderewe no kugira ngo dukure abantu mu rujijo. Aja mu kazi bisanzwe, ashite mu kazi yirirwa mu kazi bisanzwe arakora na bagenzi be banyakenya n'abarundi baramuhamagara bamaze gutaha, baramubwira ati hari ahantu twasimbukiye twicaye hano mu kabari wahadusanze tukaganira. Aragenda kuko iyo uhamagawe n'umuntu umenyeranye mumaranye imyaka mukorana, aragenda ageze muri ako kabari, ashikamwe asangamo bagenzi be bakorana, harimo n'abakobwa bakora muri iyo Kinyozi yabo cyangwa se bakora muri salo, ariko meme nyine muri ako kazi kabo. Nukuvuga ngo yabasanzemo baba mu inzoga, bamusingiriza icupa ry'inzoga, aravuga ati je ntabwo mw'inzoga ndumva ntameze neza, ntabwo mw'inzoga rwose. Arasohoka kubera ko ari ibintu bari bagize iminsi barapanze, yarasohotse ageze hanze bamusohoka inyuma, baramufata rero naho byahereye. Baramufata, ubwo ndavuga rero ndaza gusubira nyuma muri uko kumufata, ndavuga aho twabibonye kuko hari na video zifite evidence bamufata. Baramufata, baramutsinda, baramukubita, hamufasha abahungu 3, umukobwa ahagaze ku ruhande, baramukubita, bamukubita ikintu bamukubise kuko twakoze na autopsy, bamukubise inyuma mu gwiciro. Ikintu bamukubise nicyo ntazi ngo ni igiki, ariko icyo ari cyo cyose si icuma, shobora kuba ari nk'ifuni, nk'inkoni y'agafuni, bamukubise aha mu bwiciro. Bamaze kuhamukubita agwa aho ngaho, amaze kugwa aho rero baramufata, bafata wa murambo bawusubiza na wa mukobwa araho, bawusubiza mu kabari. Kandi igitangaje rero wa mukobwa n'umwe mu bamanager b'iyo Kinyozi. Bafata wa murambo wiwe barawujana bawubika muri ka kabari, kajya bariko bamwera nyiri kabari ni umusomali. Ubwo ndavuga amakuru nubwo wenda akiri ama investigation yake yakogwa, ariko ni ibimenyetso kuko twarahibereye babitubwira, n'abafite ivyo bihamya ni inkuru batubwiye kandi bifitiye igihamya. Baramufata wa murambo bawujana muri ka kabari, nyiri kabari ni umusomali, barawubika, bawubika hariya, urabona hariya bene uri mw'indana bayicaye, abariho bashira umurambo. Abantu baramwa muri ka kabari, abari harimo umurambo, bamwe inzoga, bamwe batabizi igihe winjiye, baramwe inzoga ngo bamare kumwe inzoga. Abantu bose bamaze gutaha, bafata wa murambo, bahamagara imodoka ya Probox, bashiramo wa murambo, barawujana bawuregura hirya buke y'akabari, abariho bawurambika mu ahantu mu twatsi, abariho bawurambika. Bahamagara polisi ko hari umurambo basanze ku muhanda, babandi bamujanye ngo bamare baravuga ati natwe niho tuwusanze. Ariko amakuru dufite aravuga kuko izo polisi bazihaye amafaranga kugira ngo ntizivuge ababahaye wa murambo. Noneho rero mbere inkuru y'umwana ngo isubira inyuma gato, nsubiye inyuma, icyo gihe yagiye muri ako kabari bamuhamagaye, yahise ahamagara umugore wiwe nawe aramubwira ati yewe ndaza ntinze, ntuntegereze vuba, hari ahantu nyuze kureba abacu. Kuko iyo umuntu akubwiye ngo araza atinze, kera haba hari ikimenyetso akubwiye ko ari busy cyangwa se utarambirwa, kugira ngo udanahamagara wenda ngo wibaze byinshi cyangwa se utekerezaho yawe. Nuko rero bamaze guhamagara polisi ziraje zifata wa murambo. Amakuru ari nuko polisi zafashe wa murambo bazishuye, nukuvuga ko bazishuye amafaranga. Urumva ni ikintu cyari cyarapanzwe,
bafata wa murambo rero bawujana hariya dika muri mochari. Bawushikije muri mochari, polisi nizo zahamagaye umugore we. Baramubwira ati se uzi umuntu witwa Ruzutsa? Ndamuzi. Ninde kuri wewe? Ni umugabo waje. Kubera ko niyo nimero yari yahamagaye nyuma abwira umugore ko aza atinze. Aba ariyo bahamagarana. Nose bavuga ko umurambo umuntu bamugonze bamare babona gute iyo telefone kandi kera bamwe baba bavuga ngo yagonzwe. Aho rero nibyo bikwereka kuko umuntu atagonzwe. Kuko imodoka yamugonze polisi yasanze agifite telefone yari ayifite kandi itamenetse. Tiyari imenetse pe. Umurambo bawujana hariya dika muri mochari. Ngo bawushitse muri mochari rero bawushira nyine aho barambika imirambo aho biteganyijwe. Noneho ngo barangize baja kuri polisi, umuryango uja kuri polisi. Kuri polisi hari igikaratasi bazaguheza cyo kugira ngo uzobone umurambo wawe hariya muri mochari uje kuwushingura. Icyo gikaratasi bazagukoresha nka interview bakakubaza ati se urahamya ko ari iki cyishe umuntu wawe. Iyo uvuze ko umuntu wawe yishwe bakwandikira ibikaratasi nyine muri polisi kugira ngo uzoburane. Iyo uvuze ko ari impanuka yamwishe bakwandikira igikaratasi cya permission yo gushingura. Babandikira cya gikaratasi baravuga ati umuntu wacu yaragonzwe kuko niko bari bazi. Niko bari babwiwe na polisi. Bamaze kuvuga gutyo rero polisi bandikira ikaratasi yo kuvuga ngo umuntu ashingurwe yaragonzwe. Bafata cya gikaratasi barataha bapanga umunsi wo gushingura. Bamaze gupanga umunsi wo gushingura rero nibwo haje umusiyidi ariwe mu customer wiwe wakaza umwogosha. Yakaza yogosha yaramaze iyo myaka 6 yogosha uwo musiyidi. Uwo musiyidi aravuga ati se ko muraje gushingura umuntu jewe mfite amakuru kuko umuntu yishwe. Uko se dusubiye inyuma kera umugore nawe yayisahamagara yagiye kera amenye ko umugabo yarangije cyangwa yagiye gusa yitavye nyine bisanzwe. Aho ngaho rero niho nari nsinze akoze kuhanyibutsa. Bahamagara umugore baramubwiye ngo aze muri polisi. Umugore yibaza ikintu umugabo yakoze aravuga ati wenda nukunje none umugabo se yakoze amakosa agafungwa. Iwe agenda azi ko umugabo yafunzwe. Nawe agira ubwoba bwo kugenda wenyine. Urabona muri polisi ntibapfa kugenda wenyine. Ahamagara undi ni azabasokuru no kuvuga ngo ni sebukwe. Ariko si sebukwe direct. Yani ni muri umuntu abasebukwe. Aramuhamagara aramubwira ati noneho muri polisi barampamagaye none gatugende tuje kureba uko bimeze. Baragiye bombi. Ngo bagere hari agidura ku isoko banasanga pasiteri wabo Revera wari rakarisa basengeragaho. Baramubwiye ati baraduhamagaye ngo Ruzutsa, polisi ziraduhamagaye ngo tuze tumurebe. Pasiteri urabona abantu bose turavukana buri abanyamurenge. Bimwanga mu nda yanga ko bagenda bonyine barajana. Ngo bashike polisi barabwira ati umuntu wanyu ari muri mochari. Mugende murebe umuntu twajanye hari muri mochari nimba ari we Ruzutsa muvuga. Abantu bati kuko ibi ni ibiki. Baragiye muri mochari. Ngo bashike muri mochari basangamo umurambo. Barabemerera ko bawureba. Barawuhindukiza barareba babona ni Ruzutsa. Barabyakira baravuga nyine ntakundi. Barababwira ngo yagonzwe. Nuko rero noneho tugeze kuri wa munsi wo gushingura uwo musiyidi mu customer yaravuga ati ni gute mwamuja gushingura umuntu kandi nje bafite amakuru kuko umuntu yishwe kuko iwe bamuhamagara aho yakuye amakuru. Bamuhamagara bakamubwira ko umukiriya we yapfu yagiye kwiyogoshesha muri Kinyozi. Aramubaza bisanzwe. Aramubaza se Ruzutsa ari arababwira ngo Ruzutsa yarayapfuye gute yaguye ati umurambo twawusanze yarahiye. Byagenze gute ati umugore yaherutse telefone bamubwira ngo aba bamuhamagariye muri kariya kabari aja muri ka kabari. noneho amaze kugonga kandi urumva yari yatanze kera nka adresse y'ahantu agiye avuga uko bagenzi be bamuhamagaye kandi bamuhamagariye mu kabari ariko nyuma yo umuntu amaze kugonga kandi aribo bari kumwe ntibahamagara na nyuma bunakeye polisi niyo yahamagaye bunakeye ntibaje ngo bavuge mu muryango ngo bavuga ati twari kumwe mu kabari turamusiga cyangwa aradusiga reka ntabwo bigeze baho bakeneye nyine kuzinya kesi kugira ngo ntibafate ntiyagira aho bamenya ko ariho bahuriye. Urabyumva gutyo nyine ashike mu kabari rero CID abategetse nyiri kabari kwatsa CCTV zo mu kabari. Mwatse CCTV aya masaha naya uyu munsi zitariki hari ibyo nshaka ni kamera zo mu kabari aba muyatse hari ibimenyetso nshaka kureba hari video nshaka kureba ayakije rero bageze kuri ya masaha
babona ukuntu bamusohotse inyuma mu kabari, hari abahungu 3 nibo bamufashe, babandi nanone muri bajya bakorana, abahungu 2 b'Abanyakenya n'Umurundi, hakabaho n'Umurundi, hakabaho n'umukobwa, noneho wa mukobwa yarabahagaze iruhande bamukubita. Video yose yarayidusobanuriye, hari abo yayeretse bo mu muryango indani, arayibasobanurira nyine, aravuga ati tunguko uko byakozwe, baramufata baramukubita baramwica, bamaze kumwica babona ukuntu bafashe umurambo bawinjije muri ka kabari. None se ko nyiri ako kabari ntaco bamutwaye? Nyiri ako kabari rero yatanze ibihumbi 200. Ibihumbi 200 z'amanyakenya. Abiheza bamuseye cyangwa aheza polisi zakuye umurambo mu kabari kugira ngo bakamuvuge. Bakavuga aho umurambo wavuye. Urumva nyiri ako kabare nawe ni umugambanyi kimwe n'abo bandi, niwe wabitse icambere, niwe wabitse umurambo, niwe watanze ikibanza aho bicara, niwe wari ubitse uwo murambo. Urumva kuko byari iyo badafata nabo bahungu, iyo batabamenya byari kuvuga kuko ari nawe wamwishe muri ako kabare. Kuko ubu nyine hano turi muri studio zawe, ubu nyine basanzemo n'undi umurambo bavuga ko nta wundi wanyisha ari wewe cyane. Urumva rero yatanze ibihumbi 200 kugira ngo za polisi zatwaye umurambo tizivuga aho zawukuye, bavuge ko bawukuye hajya kwibara. Kawe wahabaye cyangwa ugategera nkabo, urumva iyo uri kuri tele hari amakuru menshi wumva. Hari ikibazo uwo muvandimwe yari afitanye nabo kugira ngo bamugurire? Ikibazo cyari kimwe gusa, nuko yari amaze iminsi afite experience muri iyo kinyozi, niwe wari usigaye uhemba n'ababo bakozi. No kuvuga ngo amafaranga yarayafataga akagenda ahemba n'abo bakozi, kandi yari inshuti ya bose wabo. No kuvuga ngo iyo kinyozi ifite ababose 2, ariko umwe niwe nyiri kinyozi, niwe nyiri company, hakaba n'undi washizemo shares ziwe, yani washizemo udufaranga twe kugira ngo baza bakorana ari nka bose nawe. Uwo rero bose nyiri mwanzirishi, nyiri kazi neza, yari inshuti ya Maremu Rusutsa yo ku mutima, ku buryo yasibaga n'iminsi ne mu kazi akamwira nta kibazo. Urumva rero nico rero iyo boss yakugize inkundwa akazi cyangwa se wabaye umuntu wiwe, abandi bakabigiriraga mwishari. Nico ni nkaho kuko nta kindi kibazo na kimwe nasebuje, nta kindi kibazo na kimwe yagiranaga n'undi muntu, ntaco na kimwe. Baravuganaga bagasangira ibyo kurya aho ngaho, bagakorana kinyozi, bagaseka, bagataha, umwe akajibi undi akajibi, bagasagahurira mu kazi. Urumva nta kindi kibazo bari bagirana. Noneho nyuma abantu bagumye ko bivuga ngo ni ibi ngo by'abarundi ngo na M23, ntabwo ari byo kuko harimo n'Abanyakenya. Ibyo ni byo abantu bibaza byinshi kuko kandi nta nubwo gari umupolitisi ngo wenda ngo si n'umunyamakuru wenda ngo yavuze amakuru atamureba bene ibyo. Yazize gusa kuba yarakunzwe na bose kandi yarafite experience. Hariho muri abo hari kinyozi rimeni, yani ikinyozi nini igira abakiriya benshi, bayikuyemo abahungu bamwe muri abo bamwishe, babajana mu yindi kinyozi itagira abakiriya kandi bahemba commission. Ni ukuvuga ngo babandi bakuye muri ya kinyozi ikihemba amafaranga menshi nibo bagize ubwo burakari, bayimusigamo wenyine. Asigara agakorera abakiriya benshi, baje ahandi aho babashanye ntabakiriya. Ariko ni muri ya company niko kuvuga ngo babakure mu muryango umwe babashire mu wundi, wa wundi babakuyemo niwo wari uri mu ifaranga. Ico rero nico yazize. Urumva ubumenyi bwaburarutana ntibo, ubuhanga burarutana kandi kuri abaye bakeneye ngo babigishe kandi we yari afite abakiriya benshi banamuhamagara, ku buryo yasibaga n'akazi abakiriya bakamuhamagara akagenda agiye gukorera abakiriya agasaga atanakoze. Urumva rero tumaze gushika hariya muri mochari rero wa musiyeri aravuga ati njyewe inkuru zose ndazifite n'ibimenyetso, Rusutsa yari inshuti yanje, yari umuntu wanje, ntabwo yopfa gutya gusa ngo duhebe gutya mu mushingure gutyo. Ariko aravuga ati kubera ko muri umuryango nta kintu tubaho nk'umuryango, mumbwire niba mushingura ngo birangirira birangire, ariko kandi nk'umuryango nabasabaga mureke gupfusha umuntu ngo mwaba mufurira gusa ngo mwibagirwe, mugomba kumenya icamwishe kuko ni umuntu wanyu. Ubwo ko bari bavyakiriye ko ari impanuka bandikishije n'ibikaratasi kuri polisi. Noneho umuryango uravuga ati ikivu no musiyeri afite video akagira evidence zose. Kuko yarase yaza akora ibyo byose bazi ko ari CID cyangwa yaza yifata yari yababwiye ko ari umuntu wa leta, umuntu nyine ushinzwe umutekano, yani ushinzwe iperereza, kuko nyine yari yabasobanuriye uwo ari we. Aravuga ati niba mwiyemeje umuntu wanyu ashingurwe nta kintu gikozwe, nta kibazo, kuko famiye irubahwa kandi famiye niba ifite ijambo rya nyuma ku muntu.
iyo bamaze kumenya ko umuntu neza ari uwawe baha agaciro ba nyiri umuntu cyane umuryango. Kandi niba mukeneye ngo tumenye ikintu cyishe umuntu wanyu, jewe ndabijamo kandi ndatanga amafaranga yaje. Nicyo cyatangaje abantu. Aravuga ati je ndatanga amafaranga yanje dukore autopsy tumenye icyishe uno musore. Urumva yari aravuga ikindi kintu rero, yavuze ibintu bibiri. Aravuga ngo ikintu cya mbere, ntabwo mugomba gupfusha umuntu ngo mwaba murangara gusa ngo nuko, kuko ejo bazabicira undi hano cyane birumvikana. Kuko biranavuga koko uriya bayi wa kane wishwe hariya muri iyo Kinyozi, hariya Kimbo nyine hariya muri kariya karompwe nyine kaho, biravuga kuko uriya ari uwa kane kandi bose ngo ari abanyamahanga bazahapfira, ari abanyamurenge cyangwa se n'andi. Uherutse gupfa ngo ni Umurundi, nyuma yabwo baravuze gusa ni abanyamahanga ntibasobanuye abari. Urumva rero CID we yari afite no kuvuga ngo dukeneye kurangiza ikibazo kibahari, abantu bica abantu hano dushaka kukimaraho. Arasaba ikindi kintu yavuze kandi njyewe nahaye agaciro, yaravuze ngo mwebwe abakongo muri mu kwirirwa mwamiriza musakuza ngo murashaka justice, ubutabera. None so ubu murashingura umuntu wanyu gusa nk'imbwa mutamenya bamwishe, ubutabera mushaka n'ubu buruta ubu ngubu. Nimureke dukurikirane nibwo butabera. Noneho abanyamuryango bagera aho babyumvaga. Ubwo kera gatwageze mocha ari gufata umurambo, abandi kera bariranga. None turavuga ati ibi bintu nabijemwe bikurikirana. Aratubwira ngo biratwara amasaha 2. Abantu biriwe Rangata rwose na abanyamurenge nasanze tugira ubumwe cyane bwo kwihangana. Mu gihe bumvishe ko icyo kibazo ruko cyagenze bahisemo kuguma Rangata, kuko twagezeyo saa 1 tubasanga. Saa 1 za nijoro. Noneho rero tubijamo. Dutegereje cyagiye tubigiyemo, niho nayibye iki gihugu, gusa iki gihugu kiragoye kubona ubutabera. Cyagiye tukigiyemo dutegereje kuko Dr. aza agakora autopsy. Haza kumenya abasiyediga n'abantu bazaperereza ibintu byinshi, haza kumenyekana kuko muganga waho ngaho yabaye korompi, bamuhaye ruswa. Muri ibyo bitaro bajanye umurambo ni muri morgue. Bivugwa kuko yahawe ruswa kugira ngo yemeze ko umuntu ari impanuka. Ariko abantu bari bafite amafaranga angana kugira ngo bagende batwerera amaraso y'umuntu. Umugambi wo kwica umuntu uzufata n'abandi usanga ari n'abandi 100 cyangwa 50 babigize mu ruhare. Nguhaye urugero, aho kera twahise dufata umuhungu w'umunyakenya yinjira na dogiteri, reka nsimbire kuri iyo nkuru nayo kuko yarantangaje. Yinjira na dogiteri aramubwira ngo ndashaka ko duhindura fayiro y'uyu murambo. Aho ngaho mu bitaro duhindura amazina y'uyu murambo, duhindure n'amazina y'umugore wiwe. Ari kuri fayiro, ari muri case. Nibimaraga bayobya amarari batubwire ati se umurambo wanyu witwa gute, tuza tuvugaga amazina nibareba muri moto y'umuntu. Nase byo tubona batinjiramwo ba nyiri umurambo ngo baje kureba umuntu. Wo murebe ukavuga ngo uyu ni umuntu wanje isura, ariko basoma amazina bagasanga anyura. Uwo ntabwo ari umurambo wawe. Niko mu mategeko bimera. Icyo bareba cyane bibandaho nuko wa murambo uje na yamazina. Bijya bintu wavuga nimba ari nawe muntu. Ngo birangize rero uwo muhungu yinjiramo ati nje ndashaka ko duhinduza amazina y'uyu murambo. Muri babandi bakorana. Muri babandi iwe yakoraga butchery hakujya ya Kinyozi. Atari niba nari nkubwiye ngo gucura umugambi wo kwica umuntu bishobora gufata n'abantu bari kitengera umuntu yaguye bypass. Umuntu wokora butchery hakujya y'umuhanda niwe wari gukora ibyo. Ati ndashaka ko duhindura amazina y'uyu murambo tugahindura n'amazina y'uyu mugore, kuko umugore we yari yitwa nibagiye amazina ye ijyanyuma nibuka ni Yarine. Avuga ngo barigire irindi zina kugira ngo ayobye amarari. Twega nituvuga ngo umuntu wacu yarishwe bamutubaze yitwa nde, tuvuge Ruzutsa. Nibavugaga nibareba basanga arandi mazina batubwire ngo nta muntu nta Ruzutsa uri hano. Ako se bari gukora abambere batahageze se bakavuga se ngo wige. Ari kuvuga ngo nta murambo twazanye hariya, niko amategeko avuga. Habe nubwo twari kuvuga ngo n'uyu wacu n'uyu, ntibizari kwemerwa amazina adahaho. Ngo barangize rero wa muhungu akivuze gutyo dogiteri, ibintu byo muri leta biba bifite umurongo. Dogiteri aramaze se wewe uje guhinduza amazina y'umurambo urinde uko mpambo n'abantu bari hano hanze benshi ari abakongo ukabona uri umunyakenya. None yaza ahinduza amazina kera muri aho ngaho. Turi ku muryango yinjira mu cyumba cya dogiteri, twe turi ku muryango cyo wa mocha. Yesu Kristo. Ikintu cyaje kudufasha, dogiteri aramaze se uje guhinduza amazina y'umurambo uri nkande. Aravuga ati njewe ndi umufamiliye. Uri umufamiliye gute ko mbona bari abantu ari abakongo nawe uri umunyakenya? Aravuga ngo nije uhagarariye ino gahunda. Dogiteri yumve ngo ni uhagarariye iyi gahunda, dogiteri ashaka kubyemera. Cyagi yavuze gutyo kubw'ibati chairman umwe arahinjira. Aramubaza se uvuze gute?
ngo niwe uhagarariye ino gahunda, iwe ntiyamenye ko yahinduzaga amazina, abanza kumubaza ngo niwe uhagarariye ino gahunda. Dogiteri aramubwira ati kuba umubuza kandi avuze ko ari we uhagarariye ino gahunda yaje guhinduza amazina y'umurambo. Chairman yumvaga nahaje ngo no guta ku isi iminsi hano inyuma gutya, aramusunika amukura muri cya cyumba, aramusunika mwaraza hanze. Avugaga chairman avuga uko byagenze, abandi bagabo baraho ngo bafashe wa muhungu barasunitse, baramubwira ati wewe abantu bari bamaze kera kurakara, wewe ho dushobora no kukwicira hano. Twaramufashe twese tugiye kumukubita, ariko kubera ko twari muri leta gaho ngaho abachairman baratubuza, baratubwira ati mwihangane, ntabwo tugwanira ku murambo, titubwire uko twabuze umuntu ngo duse dukereye izindi manza. Uyu nawe twumuburana kandi twaje gufata umurambo wacu. Nuko noneho rero nari nkubwiye kuko kwica umuntu biba byacuzwe n'umugambi w'abantu benshi batandukanye. Ngo birangizega rero uko byagenze, dogiteri aratubwira, wa musiyede aravuze ati dogiteri wa hano yamaze kuba korompi, je yongeye gukoresha dogiteri wanje nizeye utariye ruswa. Uko gaba abantu bakinyozi bose baraho nabo gabaje kuba baranatwe, kandi harimo n'ababikose baraho, ariko CID wakaba hamenya mwo bamwe. Noneho ngo barangize ahamagaye dogiteri aravuze ati hari akandi kazi, hari indi autopsy yake gukora handi, ariko saa 8 zuzuye araba yageze ari muri mochari dika. Turategereza niko gagutindira n'abantu gabarirangata. Nico kwa kundi mwabonye abantu baguma gusakuza, abantu baravuga ngo byagize ikibazo ngo batwinye umurambo. Ntabwo bari batwinye umurambo. Nanje narahageze gituraye numva makuru bari kuvuga ngo umurambo bawimanye. Oya gose umurambo ntabwo bari bawimanye, ahubwo nitwe twakeneye ngo bakore biriya bisabwa na autopsy. Baraduhamagaye turaza, dogiteri amaze kuhagera twihute dusimbe tuve mu masaha 5 tugere mu masaha 8. Dogiteri ahubwo agaciye ibintu byinshi tutosobanura. Dogiteri amaze kuza saa 8 baraduhamagaye turaza, tubanza gusezera umurambo batarakora autopsy, kubera ko umurambo bakoreye autopsy biragoye kubona ngo umenye. Baraduhamagara turaza, baduheza umurambo wacu, turawusezera bwa nyuma gose, atari no mwisanduka ari aho ngaho nyine umurambo uraho. Turawusezera, turawugaragura, turawureba, turabona nyine n'umuntu wacu. Nuko dogiteri aradusezera aje gukora autopsy mu cyumba, ariko aratubwira ati sinokora autopsy nta mudamu we uhari, nta bavandimwe babiri bahari. Nukuvuga yaza yikora bari aho ngaho, aho bahagaza akabaga buri kintu yakuye n'ijisho aho, akuramo impyiko aho, abaga amaguru. Nukuvuga ngo bakoze iki gice yabaze umutwe wose arawujanja arawubaga. Ijisho arikuramo kuko ijisho baravuze ngo niryo rya mbere zarireba rikamenya umuntu wagukozeho bwa mbere, bigasora rikabona n'umuntu wagukozeho bwa kabiri. Ijisho reza zibyerekana. Akuramo impyiko, arabaga amaguru. Noneho ngo arangize asanga, niyo nari nshatse kuvuga result cyangwa se resultat za autopsy rero, ikigaragaza ko umuntu wacu yishwe. Basanze baramukubise mu mutwe, dusanga impyiko baramukubise n'ingingumi bamukubise, impyiko zirabyimba. Dusanga baramuciye igufwa ry'ukuguru hano hasi, ikigitsi. Ni nk'ukuntu yagiye kwiruka, nko kubiyaka yiruka, bamukubita iri gufwa riracika ryo mu kuguru. Nuko rero baratubwira, dogiteri aratubwira ibyo ngibyo ko umuntu yishwe. Nuko ngo mariga arasora umurambo arawusona, turi aho ngaho arawusona. Ngo mari kuwusona baratubwira ati twihangane iminota 15, ngo kera gakumara kuwusona ni saa 11. Baratubwira ngo twihangane iminota 15 bawusuye bahoze bawushira mu isuku nyine babone kuwushira mu isanduka. Turicara aho hari saa 10 n'igice, turicara saa 11 ziraba, umurambo barawoza. Ngo mari kuwoza bawushira mu isanduka, baraduhamagara turaza turawuterura, twikubitaga mu modoka kera saa 11 n'igice. Turagendaga igihe duhuriye na jamu mu muhanda, twashitse Rangata saa 1 zihaziba. Saa 1 z'ijoro. Saa 1 zibura gutya, zibura nk'iminota mikeya cyane, kuko ndibuka ko twageze kuri gate ya Rangata saa 11:40. Twinjira gare ya Rangata, nta mwanya wari ukihari wo gusezera umurambo. Abantu benshi nushe banamibwa mu makuru ngo tibasezeye umurambo, ngo kubera ko bari bawusatuye ngo bakore autopsy. Ntabwo arico autopsy bakoze, twaramaze na nyuma yabo umurambo wacu turawureba bamaze kuwusona, tibona bimenye uri mu isanduka. Siyo impamvu suko abantu batawusezera Rangata, ntabwo ari uko wari umeze nabi, oya, nkuko saa moya twari kubivamo. Abantu bari baraho bose twari gusezera umurambo. Abantu bari bavuye mu mago saa moya, tibari gusezera umurambo bose ngo baheture nitumara ngo tuwushingure hari ku matoroshi, byari bigoye.
kandi urabizi kuko abanyakenya hari igihe imva mu isiga irangaye bakiba isanduku ntacyo biba bibatwara, ariko twe twakeneye kwihutisha kugira ngo umuntu wacu tumushingure neza n'imva yiwe ku buryo tuzonayisura ikogwe neza, ku buryo n'abashaka kuzayisura bazayisura imeze neza bakabona naho iri. Nuko rero tuhashitse tumaze gushika Rangata nta byinshi birebire byakozwe, abayobozi bari bahagarariye, abapasiteri bari bahagarariye umuhango bavuze ibyari bisabwa, bavuga amateka ya nyakwigendera, bavuga igihe yabatijwe ko yabatirijwe hano, baranamushingira. Hasigaye rero bashimira n'abantu banamwifuriza n'iruhuko ryiza, baraduhangura kuja gushingura. Turagenda turashingura. Nyuma yo gushingura nusha abantu benshi bavuga ngo ntibakaravye ngo gukaraba mu kunywa ngo soda. Ntabwo twari tumerewe neza kuba ntabwo twagiye kunywa soda rwose, abantu bari bababaye. Saa moya yari amasaha yo kunywa za soda. Twakoze ikiriyo, twakoze amateraniro hano Gidurayi ahagije, mu rugo twakiriye abantu barariye mu kiriyo. Nuko ibisabwa byose imihango yose twarayikoze, turamushingura umuvandimwe wacu tuva Rangata mu masaha 2 z'ijoro. Niyo mpamvu rero mukiri kumwe n'abandi n'abanyirikinyozi baje kuza tumaze gushitsa umurambo isanduka mu mva, tubona barashitse mu modoka, nyuma baraza aho ngaho nyine barara. Ariko bashika kera se bamenye ko kera babashakiye nyine kuko tukiri hariya nani Dika, hari abahamagaye uriya musiyidi kuri telefone muri bariya bakinyozi, baramubaza ati se ibi bintu wabigendeye mwiki? Arababwira araduhamagara aratubwira ati ibi bintu nimba hano umuntu muri mwe wiyumva ko yabikoze waretse ukamenyekana, nimba uzi ko ntacyo wakoze waretse tukashaka babikoze ko muri ikanga iki, muhumure. Abantu bavuga kuko harimo umuhungu w'umunyamurenge ngo bamwishe, ntabwo ari byo, no kumubeshera. Uriya muhungu yahindukiranye basebuje arababwira ati kumbe namwe muri ino diri yo kwica mwene wacu, ati wo bifata hano ukora kinyozi aragira ikibazo. Arababara pe, arababara nawe, kandi binagaragara ko uwo mukino cyangwa se iyo mitwe atayibayemo, yayibayemo rwose. Abantu ntubishije abantu bakoze ikiganiro ubushize baravuga ngo harimo umuhungu w'umunyamurenge. Oya rwose mubivuze gutya mwaba mumushubije inyuma nawe mumubabaje, kuko baravuze ngo harimo abantu muri mwe muri kinyozi umusiya ahita babwira, harimo abantu hano muri mwe babikoze dufitiye amakuru. Wa munyamurenge yamahindukirana bajya bakinyoza babwira ati kumbe nimwe mwakoze ano mahano, ati nimba ari mwebwe uwo bifata hano turagirana ikibazo, ndetse turamutesha. Wa barundi bo bari wa mungu umunyamurenge turamutesha, turamubwira ati reka basobuje batakwishyiramo nabi, kandi ukiyaho wakora niyo wowe ufite kuhava, ariko reka hano boje kugira nabi. Turamukiza yababaye yarakaye cyane. Umuntu mukorana kugira ngo ubone ko hakabaho n'abandi bana b'abakobwa batari muri ico gikorwa kibi, bababaye bararira, bararira ku murambo barahwera ko ariko turengeza kubera kababa. Urabona umuntu mwakoranye imyaka 6 tibiba zoroshe kumva ko atagihari cyangwa kuje kumuherekeza. Kandi abantu bose siko ari babi, hariho abantu babi hakabaho n'abantu beza. Abantu bose si babi, hariho abacuze uwo mugambi, hariho nabo bakorana batabimenye baje kumva gusa amakuru kuko natwe twayumvishije. Rero ko niko byagenze, amakuru nayo suko barundi turabagira gute koko n'ibibazo impande zose. Urabona bano barundi twagiranye ikibazo muri Kongo, ikibazo kiri muri Kongo bakakizana ino twahunze kandi atari ko byakagombye kuba, kubera ko twebwe nabo turi impunzi, aribo bahunze igihugu cyabo, ari twebwe twahunze igihugu cyacu. Nkuriya mukobwa, kuriya mwana w'umukobwa wawo tukabanyamurenge nabo gukorerwa jenoside nk'ivyo bintu. Imagine umuntu w'impunzi nawe yarahunze. D'ailleurs karakoreshwa n'abanyamurenge ko baramuhemba, kuriya no umukozi w'abanyamurenge. Twekorera ngo umusomali habe niyo bakorera, habe niyo bakorera umunyetiyopi. Tuzakabaye ngo kuba yarahunze igihugu ni kimwe nuko natwe twahunze igihugu cyacu, nawe yahunze igihugu cyabo. Initire ahubwo twakagombye gukundana twebwe n'abarundi, tugakundana kugira ngo noneho tukamenya ikibazo twagize, tukaza dushakira hamwe umuti w'ikibazo cyacu, uko twara abavandimwe kubera ikibazo twagize nico bagize. Twahunze igihugu cyacu nabo bahunga icyabo, uko twara abavandimwe mu yandi magambo. Ariko ko turagenda twinjirana mu nziko, ntabwo byakagombye kubabyo. Ariko kandi si abarundi bose, hariho abeza, hariho n'ababi, kimwe n'abanyamurenge hariho abeza hariho n'ababi. Turi mu kubona abantu bari opoza y'abandi b'abanyamurenge. Aha kuri buriya hari intambara ntiyazahabura abaopoza. Rero nuko byagenze, abadukurikirana nuko amakuru nayo. Tukomeje kwihanganisha abantu babuze abantu abandi batandukanye. Uwo twari mu kiriyo, hari abandi bari mu kindi kiriyo, ndetse twihanganishe ba Muyomba ubwo
twari dufite n'undi murambo uri Kenyatta kugeza n'ubundi turawushingura, umuvandimwe wacu nanone nawe umwishwa w'Abahinda. Urumva ko bagize ibyago bikomeye bitoroshe. Rero amakuru nayo uko niko byagenze, abadukurikirana n'abakurikiranye amacana atandukanye, aya tuba tubabwira twe twarahibereye, si amakuru mbarirano, ni amakuru twiboneye, n'ibyo twiboneye. Si ngombwa gusa kwerekana amafoto, ariko twe dufite n'amafoto hano atandukanye muri bariya bavuga ko babikoze, twagiye tubafotora n'amafoto atandukanye. Rero murakoze cyane abadukurikirana, ni kuri CNTR Kongosha no kuri Mandela and Nyabizunga TV, Family TV. Ndagira ngo ni kuko ni kayo makuru wari wifuza ko tubwira abadukurikiye. Iyi nkuru irababaje, dutanze mpore ku babyeyi bacu, kuri ba Muyomba, dutanze mpore ku bwoko, ni urupfu rubabaje, dutanze mpore kuri uriya mama wapfakaye wasigaranye umwana umwe. Ni ibintu bigoye, yemwe turimo kwirirwa turira ngo abasore bacu ko barapfira ku rugamba bagasiga abana. None mu nyumvire, umuntu gusohoka agiye gushakira umwana ubuzima n'umugore, ariko ngo yasohoka undi muntu akaba yamugambaniye kugira ngo amwice. Ishari riramara abantu, ishari ni ribi, ishari rigejeje abantu ahantu habi. Kuvuga ngo umuntu yice umuntu, kuvuga ngo umuntu atekereze, umuntu muvuga uruvugo rumwe wokakurenganuye ngo agiye gupanga diri n'Abanyakenya. Abanyakenya bamwe bavuga ngo twe iyi diri ntabwo twakwiciye umunyamurenge ntaco dupfa. Uwo mwakavuza uruvugo rumwe wokakurenganuye, cyangwa se ngo mukore misionari ngara hige kwibira ibanga tiwe, ibi bintu ngo bimeze gutya, nushake uhungire gakure ko baraguhigira hasi. Ariko akabishoramo imbaraga, agashoramo ifaranga ziwe, ndetse akaba yo uvuga ngo reka mbikore naje nimpaga nuko nzopfa, azopfane nawe. Umuntu ataraza kugusaba. Abantu sinzi uko twagira, gusa twihanganishije ubwoko bw'Abanyamurenge kuguma kubura abasore. Ni ukuri birababaje, byarambabaje ku ruhande rwanje. Noneho bavuga uko hari abo tuvuga uruvugo rumwe, kaza numva naje wenda umuntu ari agize icyo ashobora yagikora. Ariko abantu bari gukora bene ibyo bintu, n'abari gutekereza gukorera bene ibyo, n'umuntu wese uzawumvira undi ishari yemwe, akumvira undi ishari, akabona uko yotanga ifaranga gusa ngo banamukubite. Abantu bareka amashari, bareka ishari, abantu bagira urukundo. Gusa turamwifuriza iruhuko ridashira. Imana azogira umuzuko w'abera, azazukane n'izindi ntwari. Nawe ni intwari, intwari sitira ku rugamba, intwari nikora ibikorwa. Uko nawe yari umurwanashaka, wenda nawe yakoraga ibindi bikorwa. Nubwo atari ku rugamba, ariko wenda yatangaga n'umusanzu wiwe ugafasha abari. N'igihe cogeze wenda agatabara abandi, kandi hari n'igihe yigeze kukwanya n'ubwoko. Turihanganisha sokuru, turihanganisha kaka, turihanganisha abavandimwe ba Mamudogo n'ababyeyi bacu bose muri rusange. Yemwe turabihanganishije abantu ba Gidurayi, mukomera. Abantu bari muri Nairobi bari bazi uno muntu, abasigaye muhira bari bazi uno muntu, abakurikirana kino kiganiro bose bakumva uko iyo nkuru nabo yari bababaje, bakeneye kumenya ukuri, bakaba babyumvishije. Uyu yarahabaye, ntabwo ari amakuru turi gukopera ngo ko turatora aha. Umuntu ari abantu bari mu kuremaga inkuru, akamarema gusa inkuru, akaza agafonda inkuru kandi akayemeza. Ariko uyiwe yarahibereye, areba ukuntu ibintu byose biri gukorwa. Nitugirirwa amahirwe tukamenya aho mbese wose yayida uko yabigenze hamwe n'umuryango, aho umuryango, niho naringize ngo dusoreze, aho umuryango uzageza mbese kuri finale y'uru rupfu rw'umuvandimwe, nabyo tuzabibagezaho, tubabwire uko bizaba byari, ukuga ni nk'aho tubasize mu rujijo. Ariko tubahaye umuco w'ibibanza, tuzogaruka kubabwira wenda nitubona uburyo tubabwira ukuntu ibintu byarangiye. Rero ngahe reka dusoze. Twari dusoje tuvuga ngo uko byagenda kose, abantu benshi bakomeje babaza ngo ese none ngo byarangiriye, ngo nyuma yo gushingura ngo n'iryo perereza ryakozwe na autopsy yakozwe, ngo ese niki cyaje gukurikiraho. Nyuma yo gusoza twebwe twarashinguye, dutegereje icyo uriya ushinzwe iperereza azakora. Yewe yahabwa amafaranga wenda n'abari ababikoze, kuko iba abazi. Twebwe nta rubanza nazifata icyo cyane cyane bari ababikoze nabo bazoba hari ikintu bahomze, kandi icyo bamenya cyo bazoba bamenye ko natwe twagize imbaraga kugira ngo tumenye ko ari bo batwiciye. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. tuza twihangana tukaza dupfifuza akarengane gutya gusa ngo bishiriraho. Nubwo erega n'ifaranga niyo bozana biriya baza bita mu ndishi y'akababaro, ntabwo zogarura umuntu wacu, zizogarura umuntu wacu. Ariko nabo bamenye ko twabimenye, kuko keraga barabikoze nta kindi twakora.
rero Amaraso abadukurikiranaga mukomeze mugire ibihe byiza kandi mukomeze mwihangane twihanganishe n'abandi bagikura abavandimwe batandukanye. Imana ihe iruhuko ridashira abavandimwe bose, intwari zose dukomeje kubura. Murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana.